albabu sani dambugal ɗimmalngal hiddul qadf no yewten fi hidde kala finuɗo e hoore goɗɗo inni on zini hara o jina. an aishata radiallahu taala anha qalat ɓe maki lamma nasala tuma nde jippino uduri nganto ango mbi mana qur'an tuma nde jippino jaɓanilan sollon andini jama on mi jina mi tooña. qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo darino alal minbar ka minbar fa dakara dhalika ɓe janti ɗum wa tara al qur'ana ɓe jangi qur'ana on falamma nasala tuma nde jippino amru birajulaini falamma nasala ɓawo jippike ka minbar amara o yamiri birajulaini worɓe ɗiɗo wa mra'atan e sonnajo faduribul hidda ɓe piya hidde on bimana worɓe ɗiɗo e sonnajo ɓurɓe lan toñude ɓen goto kala e maɓɓe piya. akhrajahu ahmad wal arba'atu ashara ilayhi al bukhari. ko andingol en so tawi woni goɗɗo wi goɗɗo jini tawi ko fenade haray mo duwa piyede ko sawru jeelu ko sawru 70. wan anas ibn malik radiallahu taala anhu qala wi awwala la'anin premier e ko huɗidiri kana laati ɗum fil islam ka islam anna sharika ibnu sahamaa wonde no o ɗo wi'eteɗo ni gadafahu finuno e hoore makko wi'eteɗon hilal bun umayya bi imratihi ko ɗum woni e ɓeygu makko. fa qala lahu o innanimo wi'animo rasulullah nelaɗo alah sallah sallam albayina o addu ɓangande seede ɓeygu ma e on gorko ɗon waɗi zina addu ɓangande walla so wona ɗum fa had haray hiddi on waɗete joni joni fi zuharika ka ɓawo ma. alhadis haka hadis on hatti ɗon. akhrajahu abu ya'la wa rijalu siqatun wa fil bukhari nahawa min hadisi ibn abbas radiallahu taala anhuma. kala wiiɗo debbo jini ma gorko jini foti on wiiɗo ɗum ko gorko foti ko debbo ko yo addu seede so addal seede ka islam aray ko kanko ni piyeteɗo sawru 80. on abdullah ibn amir ibn rabi'a qala wi laqad adraktu gomɗi mi hewtitike ababacry wa omar wa usman bimana ɓeɗo tato kala mi tawama fewndo lamateri maɓɓe wa man ba'dam e ɓen iwtide ɓe ɓawa maɓɓe bimana ali falam arahum kono mi ali ɓe ha hande yadribuna al mamluka hiɓe piya maccuɗo fil qadi fi tooñe illa 40 sona sawru 50. bimana jiyaɗo si tooñi wi'i goɗɗo no jini mi ali ɓe piyamo ɓuuri sawru 50. ɗum ko andingol en awadimo on ko 80. rawahu malik wa thawri fi jami'ihi. wa nabi hurairata radiallahu taala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man qadafa kala toñuɗo mamlukahu korɗo mum on ma maccuɗo mum on wonde on o zini fi kala ko maccuɗo makko o tooñi kono ma dama on kadi ko marɗo wonki yuqamu alayhi haddude hara hiddu ñiɓinte e hoore makko kanko pullo on yawmal qiyamati ñande dargal illa an yakuna si ona o laato kama qala hara ko no woliri no muttafaqun alayhi. amma noon ko aduna ɗo en wata nangude pullo bimana foccemmo fihi mo inni maccuɗo makko ma korɗo makko no zini kono noon konko o wooli koyo Allah wallum hara ko gonga so tawi hawritoyi ko fenade ko duwano piyede konka adnaga haray o piyoyte ɗum ɗon kala hara yo Allah